Banura Arali, District Chairman wa Chikuwe District Local Government, Kandi Ndavire Nobutumwa Kruger from the District Local Government ya Chikuwe of 1 million shillings. Hati mwibara li abantu banubona netulea toganyara kwetu haru family yo Mugenzi Kadir omukayikuru we mama wa Kiroho omukazi wa hamu n'abana netugonza kubahumuza muno nabagamba kugonza kumanya kya Kadiri yamanyisize mbantu ba Hoima bayebembire tukwetagiso bakaguze ekikaguzo. You read it in their eyes. Rora maiso gabo na icha kwetegereza kiki Kadiri kyamanyisize mbomezi wa abantu abayebembire kandi obwakaiso mu buhaire kwica mu bwingi muti okumuzika no kugaragara yafoka interim chairperson kandi yafoka district chairperson kurugwa mwake 2016 abaire yakatandika inshuro ya kabiri no hagendire baitu twica kumufero abaire musaija rukolenzwamu. He has been a hustler. I did Kirungi Wenka and the vice chairperson now. You don't have to be friends to work together. But what brings you together is the mandate of the people. Would wish to conclude by appealing to road users to be responsible. Abantu abarukozesa enguudo tube n'obujunaanizibwa habiruka byona ebiturukubinga. Ensobi out of recklessness nesiga abakazi bafokere bafakati abana bafokere enfuuzi abazaire mbasigara nibaroronga ebyara babitaire mu nyindo. Inywe ababingi bebiruka mubinge n'obujunaanizibwa. Girira embabazi abantu abandi abalaha muhanda tikirugasa n'ovuga moteka enkoto rundi entaito rundi pikipiki manya ngu hariho omuntu onda ha muhanda nawe weisira nayegomba kutaha omuko wabo ali mu mezi nawe akatwalira kaye mu maiso n'enkurakurana. Tuleke kuzoka ngu twiruka muno kandi tukalema kutaha rundi abandi tukalema tukabalemesa okutaha paka gabo bali bomezi. Baingi balabisa baingi amaguru bagahanikiri baingi bali mu wheelchair as a result of carelessness by the road users, especially those who drive on these roads. Uganda police, especially traffic police, do thing on these roads. Abantu baitu baingi bafire kandi kuna sangudo haro abaserukala abajwire n'ebitwaro mutukonyere buli muntu avuge kiruka asemerire kuvuga mu manu gacyo ha speed zacyo ubwo tusobole kukeshaho no kwetantara accidents which are avoidable. Ningoza kusaba aba ministers abalhana ba members of parliament Kadiri akafera hamulimu akasiba na akora munkorate nyingi ubwire bwingi na akora urwebaje yikanda motoka eye yayevuga na agenda Kampala tiyata. Kadiri yakwere na motoka ya government aina driver ikalire maiso asobo aina bitekereze biteke na kwito twikara turarangire n'emirimo ya government obundi kino tikyokubayira ba ministers musabe government and ba district chairpersons ba district speakers chief administrative officers ndubata chairman wa rusiba na akora kandi na yevuka taina motoka ya high office mutandu akabuno usobora kutetantara. Tubasaba umurugenda mu parliament, tubasaba umurugenda mu cabinet, mugambe president ba chairpersons ba district tibaina motoka
nibevuga batandikire kufuyara hamuhanda habwo kutuwaha imitwe no kuvuga ibiruka ibyakwe nibingwa ba drivers assigned to the officers of the chairpersons. Ndikisabe ke mutwale ke chikuru mumbaliro utule mukasome ke mbalira ka district chairpersons we appeal for vehicles for the categories they have mentioned earlier. Finally, abana ba Kadir baje kusigara. There is no pension scheme for district chairpersons. Hatubanu basigara hamba basi za abanyabuzale nebintu ebike bya Kadir yakozire. I know there is a contributory pension scheme for members of parliament. We appeal for the same for the district leaders. Baitu turaba tuferira hamulimo gwa government ne mirimo ya government. Abana baitu na makagaitu gasigale gaino bwigamiro atali kusigara omwanya kwa. Nebugambe ebi ka district chairpersons abihanga lino okufestuina hanukash kandi sente zino tuyihereza umufakati twihereza mukiketo genda kororufu sabo kuyikwaso umufakati manyera ikalire nkaha twina chairperson omukazi obukwasi okwirikira kwitwa milioni 3 kandi twina na milioni 1 kuruga mu district ya Kikube nayo niita okusagika eka yo mugenzi Kirungi Kadir. Lakatusaba mukama Ruhanga aganyire Kadir bitarabire byo kwikira mbwomezo bw'obuntu ubwomezo bw'okufa kandi omoyo gwa gwikirize gutahe mujana go kwa mutekaniriza mwebala kumbulirisa nyana mukama abalindi wa Uganda President Kurugaijo empamo byagwire mukamuno ayikaire na teresimu nabazana Commissioner Amlan nekiro kyalero kinu abalize nawe yamugamba aino mukoro gundi gwakora kyonka tumire o minister owebyensimbi kandi nawe ali munyoro kuija kuba nakuratira president ja okitinisa kiki kandi webale kugonza ekeno nokora imirimo ya government kurungi hakaire niko kukano munyikirize ntangire kandi manyiro kubaho Manuel Electoral Commission okitinisa muno Justice byabukama Simon Arali webale kuija kandi omugenzi kyalero kinu obu yamazire kusinga akaruru niwo murangirire webale kuija kuzika no kuteka mu kitiniso mukoro guno habwire nibo bomu munyikirize mpiki obutumwa habo abakuru bana batasobere kuba wire bona kore mirimo ya government baite mbiko ye mtwaro 20 ehikirege. Honorable Member of Parliament Wabakiara